Itunga ludelo muntoso Etem Ngora o district alongora ngesde sinyi ko ikina round lude chamunete program loda pugan loda Akodakin Akim tomado togo ikej loda ngesde keuno kotoma pak na ada jare Etem lodo Ngora ai tegeare Akodakin nada Akim to maduke nanu da Etem John Stephen Ekom lode rai RDC district aloko Ngora ngisde buda ili pitunga keranyi ne be tosoma tarere nguna ada Akim osote da Akodakin to motogo ike tetere da eperai na kina kiroto na ada iwara osoda ili ngunda luera se kokola karautu lude cho ikine kokoeta kirono da Akim apupa ngai alamano inarai kwape idopibore na monyongo alom no Etem kwape kansla danyi bone be dol na Akim Etem etodol kini lolo asode tebo bai lip bone be ingisi bai bitor na Akim abakoderu ne Akim gudo konye gudo lo amame titunga apotamenta bone bitor Akim kaune Etem na arai kaune Etem aja sireria tetere community da I benefiti ngai otomakimi angin asode tejie pakano poto pedoro apupido kananga ya lamano kesi kani ngesa anyin bonebe pedoro se kesi da ai jauna Akim osodete ai buana kinoreri akaji osodeta ngana ri businesses lu dikale pedoro se kesa itosoma itakim Charles Pito Belon lode rai chairman LOC3 Etem Ngora ngisde bale bejaida lema ningo sidnada epolo no ikanoda mamsuna da Akim nara iboro ichie kwa penata ijera na kini somero a popular nuda ingito ngisde remera da ningo sidna epolo no epudilo lemeja kiere ngisla dumu na Akim aneto jokari ejana kinelo etunga idumunu jo ne duje pona tetunga Etem ko se photocopy ngara bakiri pakangore lukumni are dogo jabo mun pakotem arada solu pola na ejo lakini ashomana eduo somero amamele Akim tu photocopy popular ko ndo kwana kadolu na Akim jeni boro kerelo sapatakari Florence Adeke na ada authority line loda Akim to malupo koke ngesida esiala mikintino balada ebe ebuniko na ngesa Akodakin Akim na to my boys oreke usori da ngarakini dueke akiroto na ada shoman story Akim oputika oreka misirika pore polo ngai alama do kwana ngada riko kunika kada utangai wiring pore polo ngai alama kwani dwe shomi dabono Akim ne no kiete ngai mitoto putika ani to ngake rito Akim oshepo no le o misiri keso reria kese orikon kisi do togo kese da Akim aye kuno to mebo city iproja riko kini tomato ko ni proja watching ete ye muto akopsina tie perboja to soma no lighting to soma boja no security da bobo ni siber ayala maro Akim adol no tomato to beta kose Kanuka TV East Martinopolo Ngora district